إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مها لغة مسلم أخون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول منجة مي هنير دواه silsilaga de haftagan algonda tankol durugo ulama fahuga anikka bismi baddal kurawni algonda wadu fawani jegin anna haftaga aamu mawduaka wahaga dakkawata e hadis ge kiyawa din mage darus ge badaluga eme e wadu fuddu mattaka algonda irada kurabiya mihar me masake koran man Allah algonda he tawfiq dil bash ade shakkenne miyadu algon menge huriha emmenge sikundiga nuwata visnumuga nuwata haska menge terega wa kamaki algon menge lobwati muslim ahunna ahtun palestinuga nikameti halu jehigen emihunna libemunda gellumuge wahakata ei muslim ummata libe warabbodu gellume warabbodu aniyay warabbodu nikameti kam ade shakkenne हमेकनी फलस्तीन के कमे विष्णु मूली दुनिया इस्लामी उम्मे वनी वर बुड़न निकमित वेफ इस्लामुंगे आरा बार वनी फंडो वेफ काफरुंगे अग्गद कुरुंत इस्लामुंगे पौंत कशा इस्लामुंगे बिंत कशा रत्तक वनी वेरी वेगेंफ नतीजा के गोतुम अगुन में मिवनी इस्लामी उम्मे मिवनी तालीमी गोतुम वेस adi hama egotan iktisadi gotum ves adi eheni guggodum ves war undabu marhala ige terega ade islam deen nuge sabun nennu algon mennam mi dikameti kame dimavege kafarum algon menge maccan aggada kurani ki evves halega islam deenuge huri balikashe kamegge sabakunno islam deenuge huri nikameti kamegge sabakum ves no islam dina mule mihunge huri nikamiti kamegge saw ekan algon mennen egeni islam din or birette godaka feshuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qur'ani bada al islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada tuba lil ghuraba hadis ful qur'ani islam din feshigen ay war birette gonne islam din nimigen daani wesam ekahal birette godaka she ekama ko e birette hinna ufawer khabar hutte ade shakkenne islam din birette kon darul arqam ga war sirriyatu ge gotegga islam dinu ge wahakata dekevi dawwat ta feturamun as islam dinu ge fauj boduwe islami lashkar boduwe mole duniya ga islami lashkar ta feturigos china ya hisab bes islam ge lashkar wani foraf eru emme izzetteri baki islamu emme qadaruri baki islamu kafirun naki nikameti bay islamu emihunge nikameti kama ekuga emihunge me kaabotake tige dati kama ekuga emihunna meduga kafirun dekemun diyei izzata qadaru gedulum ehennam wes miedu algon menna me fennani eya mulin diwa idikol mega massatakin huri islam deenuga enno islam deenan mule mihunge meduga mi islam deen feshigen eyan izzat libi ege nan mule duniya ga mashhurwe europe ke ki gawmtoga islami dida mehurigen diya iruga islam unnaki gadafada bayen islam unnaki deenuga hifahattagen e deena rakka tervegen gulum bay emihunge amilla mudala amilla furanaya woram ves boda e deena deke lobi wegen gulun bay natija kabbi islam deen mule duniyaga ei maqbul vegemwa deenekam ga vegen diyei mihum hidon ruhumun edina bannamun diyei izzata qadara sharaf ge belumuga ekan ege
khalifa amirul mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu vidal wafawe a'azzana Allah bil Islam Allah subhanahu wa ta'ala timanna menna izzat devviye Islam dina deenan mulegen Islam deenu timanna men hifeddima Allah subhanahu wa ta'ala timanna menna izzata qadar devviye famahma btaghayna al izzata bighayrihi adallana Allah timanna men enun ecchakum izzen hoda mulefiya Allah subhanahu wa ta'ala timanna men nikameti korabba bali korabane mi warabbodu hagigate mikan algon menna miyadu mi fennani eruge islamunna miyaduge muslimunna warun alwa badalairu uda bimuge tafatu algon mennage be fene islam deenattaka ebe fulun nudebba qurbani enne ekama ko miyadu algon men hame kani de qurbani yaki islam kamuge nan algon men hame kani kiyaka shahaden hame kani kiyaka algon menge shahadatuge furihama mana algon menge hayatuga ginnaka masakkaten nukure Palestinuge muslim ahunna aftunna nikabedikal libe mundati ekama algon men hitama kuram ei nagalu kame kurenje heves kame algon menge macca waaju kame ekama ehi tervedino eya ekuga algon men hadannat taalagen nuwan algon menge washagen kariga ole algon men muslim ahunna aftunge hakku takumat kinetu algon menge hama e deenege ahunna aftunge matin hadannat taalafa ehem bayge matin hada qur'ani එහෙන් බයිගේ මතින් හදාන් පොරවේනි අල්ගොන් මෙන්න කී අල්ගොන් මෙන්ගේ කාරී ගතිමි මුස්ලිම අකුන් දෙකේ දෝපුවා බයක් අල්ගොන් මෙන් වෙගෙන් එන් හසිගණිකේ මිසාලු අල්ගොන් මෙන් දිබිගණගේ එනෝ ගොතක මේක මෙන් නොවාන එකම අල්ගොන් මෙන්ගේ හයාත අල්ගොන් මෙන්ගේ දිරිඋලුම බලාලා ඉරුගා මුලින් තෆාතු ගොත්තකෙ මි ෆෙන්නගේ අම්දු මි zamanuga කොම්මෙ මීහකි වකි මීහකි ගොතන් එමීහක මි තසවර් කරනි විස්නනි එහෙන් මීහ කුලේක කොම්මෙන් බලා කන්නු ජෙ තිමන්නේ කී වකි මී තිමන්න නමාදන් අරාදාගෙන් timanna roda hifadaage mihin ulawnas me wiye misabun adi fudeka shenne ei emihage ahaya ge haggutaken ebuhu ena nasihat teriwan ebeje ena ragalu maga genawmattaka baru walan ebeje ei eggotaka be semihage miniwan kaman aragatu menno emiha majbur kurume besno emiha riti gotuga nasihat di ihsan teriwu Allah subhanahu wa ta'ala qawmige halatu bayge halatu ebamiun amille badal kurumat daande badal nukurabbe Allah wahi kurabani inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ebamiun ge amille halatu ebamiun badal kurumat daande Allah egota badal nukurabbe algon men yenni kametikam algon men islam deenuge haqiqi islam deen du kollafa duniyege dalatakan helligen diyama den kafarun as algon menge macca miedu miwani muli duniyege huriha tanegga aggada kof Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warat tedu hagigate itore kale fanwani bayan ko dibba kawturma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful qur'ani yushikul umamu an tadaa alaikum mistakum ummatakuge miho islamunna idikolu adawa teringe mihun jamaatta tiaba mihunge macca beriwagatum warakkaari wecce warat te haqiqaten ekan alkon menna miyadu mi fennani kon zamanekka boledebba wa hadis naspoletto kawutur ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis folo korabani tiaba mihunge macca beriweganna warakkaari wecce sahabi suwal korabani e kon zamanekka kamawati izzatuge zamanuga ebe fulonnaka tasawwuren nokorwe islam din nikameti wegen bali wegen gaadane kawaka ebe fulu suwal korabani awa min qillatin ya rasulullah yawmaidin eduhum timannawenge mihun islamunge madukamun toye eha nikameti kame timannamenna dimawani kafarun adawattere timannamenge macca veriwe gannani ei timannamenge mihun kol maditoye allah ge nabiyya timannamenna bayan ko debba kawutur ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful qur'ani ei tiyabamihum madukama kunnone walakinnakum kathir ekama ko tiyabamihum eduhum ginawani islamu madennu miedak islamu waragina bilyanum islamu ngebeti duniyeka ehma etak mi annani islamu madennu wani islamu ginawani ekama ko hadis ful qur'ani innakum usaum ka usais sayl ekama ko tiyabamihunge misalaka baani tiyabamihunge puri bardhanaka baani ware rehe duwehegga seilakum faabagen ganna fengadu gahunna okkunita
kahada are baaren nebbayakas ehem viumuge sababun Allah subhanahu wa ta'ala la yanzi'anna Allah min qulubi a'daikumul mahabata minkum tiaba mihunna meduga oi biruwarikam Allah subhanahu wa ta'ala iduhum tiaba mihun gadawetteringe hittakum nangawani එහෙම ඒ හිසාවක් අරගෙන මේ මියද මෙවැනි ෆෝරා